nete Birane Ase ikieye abande ekero chigoro tu ikieliende ekara kwiroberi gochiasa matemo manne yo mwako yo ntoro chumwasiri we gisemi ne na ndete gotebune serikali na ndete kobiki emeroberi yabene eri kwenda kibuna gisemi jinko sirjira sense yetu ya Kenya anaso moroberi o CBC gori tugore nande na nyoro ne no Mogeni Ase studio anekara to kwanle emeroberi ye gisemi ao nera rato erna kiaro gisemi ase ense yetu ya Kenya kiasare gire gose ebirengo mbiendete kwimukirira iguru mwaju muri na bona kware ne senjera yabeno benenche kurbono goikomwe ekara turakore umoroberi go chumbe yao yatume gwetera sense meyo ye esimi yera seskine gura tutume karango kobori anene mo wasiri we gisemi professor George Magoa litukure goro na tebete buna ebiranya bitakere ose iboko bitakere Birane Ase Chisukuru korengana nere nigo indiscipline gose obosaria aborkiwa abana aborkiwa bajade gutwara omotwe gose bajage kwene na sengenjo yebiranya bya rusiti gwa Ase Chisukuru igwaragate abuna ebiranya imbitakere Birane buna yabona omwanju murirone ningo boli aya noroje ne ebiranya ebyo gose iboko Birane Ase Chisukuru nande bise Birane na bibiralete abana batwara discipline igo mwanju murigenda gutuma chumbe yawe tera sina mbira siskini ya igora bekerongo borodi ayoroje mu wasiri we gisemi professor Magoa na tete buna ebiranya bitakiri Birane Ase Chisukuru ayengo sirore umuroberi w'ebiranya Birane Ase Chisukuru gose birengeri bya umbiri bibi biendera kubitoma gwetera se namba era siskini ya igora we ndetuma ndinyare kubisoma makuru Ase studio nyora naboko na tupate sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa sense moya YouTube naboko tonyora Ndizi TV News koko nyachiga kinaboto tweet @Ndizi TV News karangal kiao garokyo gitumu gwetera se namba era siskini ya utakore birone chingaki tigange omugeni oneri baga na bera beneri tukuria ori tangani kwa marore oseri yakabere nera ara manyekani goja sole ndo mayin motone nere Ase studio karibu sana Bishop kuyamana sana abakwanire ya mulemwensi oyo kwana group John Orina Omangi Bishop Anglican Church of Kenya Diocese ya Southern Nyanza Kisii na ere rimbi yabona asokoba sit kuria rero ertya kwa to gusanga asobwamo igo mwanju muri kwegurina ni goto na Bishop Omangi kero to kwanda mangana ye gisemi na mangana mangi tura kwani lakini angnene kirenga gietere tura kwanda igoro ye gisemi kone to dare ka sense me gisemi na bongora Bishop na igu mogoto gusana na anono bochori obwa era mwakora masabo sana eye irirensi yetu ya Kenya gutwara murembe goikaboni akura kwanire ingane yetu arura sobochori na bantu tego so asemirimo ende nonyeki na kebekira sense meri ya Supreme Court litanga nigo kwiranira abana Kenya ngombe mono asengencho yoko beka omulembe nonyeti baisanigeti na matokeo aya begetwe asemirange yo ao na mono ne kanisa ya Anglican Church of Kenya inja abage ko rwani sana asemetandao asengencho mwakibishop ito manene na intwe tuarekana to kora masabo alia IBC Tallying Center Thomas na boigo amasabo ase omuske Uhuru Raila na boigo Ruto nigo tko manyinga abara kanisa ni waraba pastor osabarisha abantu bonse musikera irodinga no mu bwata niwe kanisa Anglican Church of Kenya igo mu archbishop no bishop na pastor baye ekarba chito ko saboro ko sabal Thomas temina tinga ba support your system ose bintu bigandarete aba ko rama chikumu abo yabasomba banyasaye gusabira nandekera lituko chimapiri ngosabatore nga omonene okonya bara ibense yetu ya Kenya nango sabira toro molemba aserita chie kanisa ase igote basakorekana nga kerokenda Anglican Church niye go support molengo gete go sebe molengo gete lakini abantu babu basabona iga na bana Kenya asukubeko molembe nonyeti baisanegeti tigatoraganya ngakia mahakama ewe chikururi chigwa sekineke bekira ase igo obachoro rubuaerire usembuaera nonyeti twisanegeti abandi twisanegeti no barengereti ninginyorete matukama yagana kwanete nga obachoro tochigosoa tiga emilengo yonsi etware bintu bitatu kadebe bachirane ase gesongo de temlan to accept adjust and advance we are the outcome bono ekingorengereria giato konyake omolembo kamachikoba
Igo bono totebe narindi tigatorigereria morembe ngobore nande ngobo ngibone ngigerachi kobe kumano pisho beka tutachukwenda samangana isemi ingego chikobe kumano endo morembe onyaro ko maintain rojena obeire kubwasa matukamaya ngigego korumono amatekele to kwana igoro ya molembe community absence of violence jibna manyit omolembe no what the main factors to contribute the molembe igente ketangani again no boronge justice and righteousness ne bwanda de kobe egoro molembe omolembe ne keramu na Kenya kawaida aliboronge kiakiri kiafya kichumi ebintu byonse nabikogero omolembe obe igolende ase obachori obo anye to kwana igoro ya omolembe to kwana ase kisongo the wanga peace that we want is not peace that overlooks injustices. Embe mono pisho begatonda to kwanu monjumuni otona pisho Omangi korwasi kanisa ya ACK South Nyanza nero ne pisho monne korwasi nsema ya South Nyanza karatu wana to kwanda igoro ya mangana isemre kino to turarire mangana election ikyara na agera no nisemi jikaira na inse pisho bo kiribungere gwate abuna obachori obo ebo kwa kajitariki so motinyu watana toto buna nkomajere karo motinyu watana toto nkomajere kuturubani amasomo roja abana mbaba isko kate producer ne kiribengora kebekale ende toma kumayana enkwa kwana orojena umagoto to berengera biao oroji kure jita kere jisukiwe egochi asomotie nyonde oseno yo December konde producer kate ne kiribegi kwa kenyode nabora kichesa tu kibisho banyarka goteba igoro ya mate chikuro toroji bishobu abana bajisko esali yo motie nyonane ekerba mbare ko baisiko nandroja sensema ya kamega nande batebi ubuna babatebi una sema ya kamega nande ngora enda baleka orocho bojorungo affect bora kindi gatora nyore kiribekyo tora raigoro rende ngaki chikuraji kwa kwana igoro ya omotinyo watano na gatatu. Sisi kama wachungaji hapo mashinani tunaona wazazi wengi wako reluctant kuchukua watoto wao shuleni, hatujui ni nini inaendelea katika mawazo yao, lakini ukitembea kwa streets ni wachache wameenda. Tunajua wanafunzi wamepoteza sana hii mwaka, na hii ni jambo ambalo tutakuja kufikiriwa siku zijazo kwamba hii mwezi hata kama tulikuwa kikatiba kufanya uchaguzi mwezi wa 8 unaadhiri ache masomo ya wanafunzi katika taifa letu la Kenya. Wamepoteza sana after COVID na mambo mengi, na ikiwa tunapoteza masomo, so we are bringing up a generation ambayo haijakuwa well prepared to compete in the world market. So tuangalie sana kama hii muhula sasa inaenda kuisha, tuko wa muhula mwingine mchache. Walimu wako na kazi kubwa wanaenda kufanya under pressure, lakini tunawaombea watoto wetu wao watulifu, na hata ile mtihani ya form 4 kuja kufanywa, kuna grading ambayo itaanza kuangaliwa jinsi ambavyo itahimiza watoto ambao wako hapa nyumbani. Mbe mono Bishop Roje ase no kwanitabu Roje mutinyo gatano gatatu abana ngoja bareka ngo affect yore amasomo asensi itu ya Kenya. Ekere ko kuligereria amatukama yabo chole wa ko December kera tuwate long holiday mono ya primary abarosi be katipa tibata reason ya garete bagasukia kitari kuru mutinyo 8 yani ko December gomna kabiro jo mutinyo gatano gatatu yo gatano gatatu abana mono nabona bo mwaka oyo na abana babera affected whether as COVID-19 ne there are many breaks ya beragati ya jao bibi ya gochogocho na amatema kra gochigo korwa ba mark according to the standards GNC. Lakini yani ba mark basi umuntu mwana nasomete amatukonzi bali kurusi matuka abana babe risiko igo mutinyo 8 mnandigereti nabone karenda kugiye ko regulated from next year omuchakato no gano tobe kwa Ministry of Education and stakeholders kitarikiye kimutinyo 8 kera abana bategeye ko be school baje ko bakora iki wikibere
bagenda nichipa election chiacha amangana yunga kya wathiri omwanafunzi because tutake to produce abana bakolte Chisukuru lakini mbali competent the market batachikoba compete as market kulingana na elimu ile banyorire ase go mutinyo nane inche nanyoroche toli mutinyo appropriate ase obochore yabo yana bwa alenge mutinyo 12 diria abana bali siku mutinyo mogima for November all the way to January abajana bakwera gatiabo lakini no ene mutinyo gatano gatumbaro je buna nabera berusa lakini sari ya COVID-19 kalende ga change igoro je na igobono mbuya Chisukuru je mutinyo 12 mbuya Chisukuru ndio 12 because one to interrupt mwaka gatia abantu basete je birangere ndata to kara ya so mwaka tamakole to bochori gatia of course gokolekera after 5 years lakini mwaka yo gatano okotwara a lot of disruptions mare campaign yere gatia abana baendere to gosoma you know amariyugi amange abana bane to ko school bagende chi campaign chikolete chigenderete bane biranga bya banafunzi abalimu everybody yaba diverted to just campaign yo korwa along na ndibana to mako west a week abana banya go break consistency area because ingegenete when they are not an educationist lakini ingegenete nga ama somo atosoma school akaba build on one foundation to another consistent gutira pana garunya gutwara chi break katikati naona mwana agusinyiwa comprehend bintabera gako soma igo mutinyo 12 na appropriate unless tobe toko chaka umwaka wa masomo oira niguo obe September ngoma ko bajenje karenda usibajenje katiba tuira ni December usibajenje karenda ya masomo embe mar bishop ko no wanda to toera majumari ko ngete to na bishop Omangi Ack ndo to kwana regoro yisemjito ime na isko ya gusia na krabor ko baira ndo ja Chisukuru asentu ndende ya kabira ko barwete ase obocholi ibonere tamtu enderete kana COVID-19 ya jitega turbani amasomo asensito ya Kenya bana bakabaisiko ase kaboni hande na ko bodi utakeru tumera uchumba yao gwetera sena mbera seskini yao ayeno anjerane Ebiranya Birane Ase Chisukuru se iboko Birane Chisukuru to jomo wasiri we kisem professor chuchu magwa aburi tukorero kagate abune Biranya bitakire Birane Ase Chisukuru ekera discipline ebirengo bya indiscipline bya kinda Chisukuru ekwira nonye na abana bagarokora obosali ase ense yeito ya Kenya ne Chisukuru chikoye gono kana genda gutuma ujumbe yawe gwetera sensemo iyo gwetera sinambeira seskini yao ndenyora senjera ya bene njengu gisomande nindo jerupeni sekia utumire ujumbe yae engo gunye somande kero ase obogale bishop na ndenkwa kwa na none krabana borko bakari koira na uja Chisukuru ningo bakwelindoli nona se bakorokana se tauni ya kisi apa ibo dibatari inkie ko gara bana bakwelindo dinde kwenda Chisukuru kolangana nebirenga byao aba ana karabale iska me futo ne menge error ebintu biroro bikogo ki abana because tomata abana is an open book where you can write anything on it wana karabale iska batabwate ni control para asaban abaiboli niyo konyora nga bansiri bwesa yase bintu birega kama sinano marua bad kamban drugs bintu nebyo a lot of freedom bago taruna bakwewa and then tumanyete nga squeeze abana asichinka kusase mechi baiboli bange tibali interested inga ki abana baleka niyo batigeta gugo bakole bintu baumera na magoroba baragera manga yara lakini kobabeka nga kiri tukolire egasi abana bange bamanyeti narolira abana abange na baiseke bamanyeti gose bino ambinto tuko korosi ndagende yonse abana bange bagusiya baiseke barugo mubaboli bamanyeti asengenje bintu impanya kwegeliwe no abaleska abayiboli baba batikire abana asabareri babatikire resfa bona kerba kuna ndango ando bale Chisukuru ase system we kale ote unga move from point A to point B bale controlled in a way abana bango bakwegunga ndika
esukuru ko bungwa tutoke kasi freedom na to kweiwa igo reluctance inere ntanga ni akabere abaigoli abange uchumi yabeire nkogu mono chinga kieje ko covid ya gutira banta abange bari kunyara kubeka endagera SMS bona ndekere esukuru ko iguru on off a transport ne involved ebintu ebinya abana bire batagete bayirana na biro bya school bona moiboli asinyunga balancinga ebintu ingoro mwana akire school inki tokolya bona twakanga moiboli abange babeire negasi ngo no serikali ko tabanga masomo na fully tubwate costs kinde kirora as school food program ebintu binge birago at the end of the day okonyoranga amuyibuli mo abange batkere bakubuli bana mangana atote nge school er free na kier free school er free agende free kier free question ye inero na wana terigere liguna serikali na ekara to tabanga free education what do we mean to what extent is our education how free is free? Free is free Kenya ono ekara to ara wana bange turn out oje school erense ebintu nebinge biko inform kero kenda bana boka banyene bana lireka kur covid wacha goja no rochenga pande school no dagenda ebekan to karchi biki berana to atewiranaka so afadhali ntoba kina kama ya kabere uchumi ya beira nkongu ase abayibuli abange bana bagusinyu ngakiwa kwirania abana babo arafu producer ne bate gribu ya high cost of living ne gwetana kero kwa kwandete wakati no bosi boborete tiangaraga jese tore guna nginge serikali da keriko kora elinde high cost ye yorobe asenzito ya Kenya gusito kwenda kumya producer ngatena kwanyore gribu na boko na botena kwa Kenya to ma korana ki igoro ya cost living tetura kiunga pisho kwa kwandete maisha ndio ngumu sana tumeona milango yote mbili imeanza kuchipima vile ambao watachukua mamlaka, lakini sisi kama raia tunaomba sana maisha irudishwe chini. Chakula tuliambiwa unga iko ya 100 lakini hatujawahi iona. Sisi naenda supermarket ikitafuta unga hakuna, so hatujui kama hiyo unga ya 100 ilikuwa kweli ama iko namna gani. Tunaamini kwamba serikali ambayo itachukua usukani baada ya mahakama kutoa uamuzi itaangalia hiyo swali kama swala la dharura. First month in office, unga irudi chini, maisha irudishwe chini ili tuanzie conversation hapo. Pisho bone kero kwana igoro ya obugima bwa kongire kinangire koti serikali endera jiko sobisi jiko imukire birengo bia uchumi imukigoro amasomo arenze moroje bindembi kongete na kemasomo itago chikogenda kujibosio keroje high cost of living ya irero rojo muiboli aende koligia egento abana bakoli mpaka bwiba amachukumu aye yokorera omwana amanyete amuntu orenjara au suspend the wing ara igota kwanza do the basic needs na order hierarchy ya human needs need ndangana so monto ne ndagira na afya kono o monto iro mwana school karenja teko nyarika ada ndikere now and immediate of course to arorenga cost of living go kwandra mangana inflation ko Ukraine and all this lakini hivi ndio vinde mbiroro ektokoligere yoko majikoranga kuna capture somewhere yoko yanyaza ordinary citizen for example amabuta ya mboga mabuta ya mboga niga korosi kurwa se bintu na sunflower chibando bintu nebi ndikanya ati go produce sunflowers nilizona jiko karuta bitindigere ati go produce egara mabuta yeshijenia ave 4 times vigori igo abantu mbara asegete
baba angete ngakiwa capitalize on the situation kumisa common mwananchi aya serikali imboga kwana chiba obosi immediate effect wofiri mboka goja 100 inane koborora yeah it sold 230 205 pauno autari akile serikali ile kwana tengo bosi 100 hizo kwa ndane record yabo nane na baro kama tengo bosi 100 ki statement jiko mekuwa political statements jibwana kwa followed down go chansa anko bajire implemented this multinationals baenda tukumisa abana inchi that's it na torengera linga ki toko improve kilimo in Kenya egere abantu tibaburwa endagera to improve kilimo nabono gusiye megonda ya kaire egende ketane bagusibana to korengera bono gore ya land subdivision because megonda they go expand trying to go split megonda into small portions kira montaña ari getarikia kiras tu anse korengera linga anyikingwata amuraba 5 10 tuweke foundation and kongwe gorofa first floor murum tangani the floor gutira agara to risabu asande for farming segenjo mugondo obusi no motabole na koromoke tese koira ni chinyomba chiba concentrated upward na badoko nyara stokore ibona abana basomi ukabisa abana basomi ugwe na barote basomi bano bamanyenga buchibosia population density ya beire igoro mbondo abere skasi enchera ntanga ni konyare ndagera ngoetera so ko invest as bitap mbiye mono bishop kardana dukona bono bishop umo wasiri bwigise mprosa jumagoa na atebete buna ebiranya bitake Birane Ase Chisukuru anene kero emerero osobo salibo enda kokorwa Ase Chisukuru obusari obokora tutarenda ase Ebiranya obusari obokora na Ase Chisukuru ingo takere komachugu na administration na abana osino mwibori obusari asa abana is a merit they want to get from all aspects samani mwana there's a saying of the wanga it took a village to rear a child mwana taringo wo montoya mo yani yalinge ekenyoroni go giaka semino no mwana chitabia na giaka makoraktire ntode mwana Africa amangana ansiro kogera abana betu ba Africa bantu gusarika nebintu twa adopt ku western world ukwane gore child rights freedom ebintu nebyo chi system chinse chia western world na this kulgere chia western world ojisalete na chiro na roli mangana bunyasaye taiyo abana ba control abayibuli eki Africa na ndita tukuanchira na bwango na nde ya culture ito njalengabo ebiboko discipline ya abantu betu ba gusiyo se Kenya South Africa ebwana tuko chakeranka nka that is cool inka ga ali story na kitoko waro kali abana baitu go baweka toro bonyasaye go bate idona kibintu akienseri ose tubatiketego abo wanja na inja banta bange asenge to ikire tori in a capitalistic society abantu bango bakurigia obugima abo de tiankore gazi korera abana let me work for the children abana ngurigeri oh no korigibwoka tabu atinsa na bana okay tari ko bata ikende era kuboka mambi oganda kurigeri abana otigero moralia atamanyite mali mfali kyabwate ngayarwa ikyabwana to ngakie tabu artificial na sabana baye ngakiata de bana kiata to produce in future ngakia ko barera barorekana obatiga oganda to na gwa kurigeri you know mbuya kurigeri abana lakini mbuya ko invest as a character because character defines who you are and what you will become. Character is called success.
nere korora nkio jakobana ninga kio nere ko divine na aini ngomonto kio bana nyabana bitu batigire mbagwat character basoma abantu basoma batwara amasomo aliya yo kumya anya character teo na bonyasai it's not a balanced human being ino monzo asomete lakini tali balanced tabwati utu tabwati kende ikubone boke birende bishop bibikora jakereka abimai kwende school kera magwera watane school ando akomochi inga ibita keri bichagere ninga ko wanto jakeranka muibole ya disciplinary great disciplinarian ya bana baye oba discipline ko ruka ebibirata tori no mwana keboko keraro moke ebibire kare kwana to no mwana keboko keraro moke ne discipline tabu ya proverbs ya do sama gions okay go insist on discipline na no bira kwana renga nya go discipline abantu balyanje okay what disciplines the people whom he loves igo ogo discipline abantu tebetereti abeke boko gyoka njira ne nyinge abana bako ba discipline nabo ba discipline wetera asoko ba kwanira ase biboke ebi asoko deprive ibintu gete bagalete so that umuira ni ase raini amangana inka bwenereze bakoleka igantu kyarte kiboko karusigwa ase skuru angu machikorra ngakinera nakirete yane ingendo ke yakarukirwa assembly abalimu baga break school ba break bitkorigima ara na assembly bago itabana batabwati discipline kono kwanya abalimu bande babwate crash no mwibulione batabana byangu kanyerero mwana ya assembly nje ko mworokie discipline twaite twende yakarukirwa assembly bitkorigima if school ya break amakosa kwa karto mwako etete anza ko recall wana yo kwanza kuitwa assembly lakini abantu barakora kibisho gose yariko ba chaotic abantu mbaka bangora kebisa baba gaiturengenje abantu bagatigire school abantu baba aden bona baba bange school igoge tokebwana ta school keboka na yokora no school lakini kebe moderated abantu baba discipline beyond ma the discipline ora discipline omwana ere beyond ta bona discipline yakawanga what corporal punishment bon ono ngoitore tayo discipline discipline wana tebe kweli eligere ligwe lakini keboga rukurusi wala samulia se school amagosa akoleto lakini bone biboke bi na bigerete indiscipline yagendrete usina abo brother akora machukumu yawe abaibolo bara akora chikumu yawe yakoruka na enda abai mangana ye Christian values tarawa instill dia sabana bange ba go just school lakini zigura bishop jinyinge ngitenene ne chikanisa ngona gode ane chikanisa asa mangana spiritually and disciplined because mokumiso kwandra abana bakine spiritually yona bemedi ne chikanisa because chikanisa jinyingira yide sponsor je school abarumba fereti gose embabo ambara akora gasi yawe chiskuru njiro chiko korabuya as a sponsorship still discipline as a school njiro chimanyekanete for instance maybe Catholic schools Anglican by extension SDA na chinde njiro chi aba ibolo konyara batatagete mangana sponsor ba interview ba the sponsor the pastoral program as a school school chinde njiro chitarabeka pastoral program na chaplains nenyo ruenga kanisa Anglican Church in around 2018 bafira wama kupata na Ministry of Education itwala to muswada nga chaplains have introduced as school chance ime ya Kenya actually chaplains wana wantu bako na yere mainstream as education wetera abantu bari to muswada in Anglican Church of Kenya because the Anglican Church mission twegenda mangana education is a major all day school in Kenya igo onye ekeboko kwenda kwa school aba ibo na barabuti ba discipline abana babo kuruka
abana baba transport indiscipline yaba irase school bana abalimu baba basinywa ngakiba discipline umwana orusiko rusie ekeboko aso mwalimu umwalimu wana ako ba ale powerless ko instill some discipline disciplinera ekobetereri waso mwana etataka netiko kwanira okwana busayo tako yira kinero akobogera egwetera sekeboko mwana waba ekeboko by that time discipline yaso abange baito generation ya next kugenda gutira tuntu anyorete keboko ngia okonyeta ngia okonyeta noni ntu na nje ngia okonyeta noni ngia batinga gete na nere ngia mokonyeta gera abanta bange mbaite tunga kieri ibo na wi lakini ibo ko birombia ngo Birane Ase the late canes be brought back to schools parents to their teachers do their work as professionals then ibo ko birane na bibodi batebya abantu bakore gasiabo buya professionally lakini bishop ngoma itorokona abaibori umubonaro taka ni mwana yakwe umwana otebusina bateri mojo umubori onda nande kala ngiru school tako genda koso ikoro naro ja kwebereri umwana na baba tata abaibori bunaba mbairira abana babo mba akora byano na school abaibori bakoreri abana mbaro ba ita abana babo nga flower boy flower girl batsati ko discipline abana nanda karo tukumachikuligereria generation yeli ikete kare kuboko kyarusi wo na wale tute problem as Chisukuru bali bataitwe ko standard 1 gutira ono baikire form 1 bakire university na babwata amangana yo 10 senye namba wanja bana baba na baito aba wanti baba baito na baiboli bali batari ko kwa abana babo discipline that mba ekafungo iso sama Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 10 kwera nera kwa machiko sana nemo baka 10 yagata inuna abaiboli na sawo baire ekikumu yoko balera abana baina sobonya sai nyuma batararara mubategere mugano kwa mangananya sai kerwa kuboka mambi mubatebye igoro ya nyasai mubatebye mubarokereri kuna abaiboli mubaira ase karu egera barokereri ngara nyasai egera batware chimbwa iga karoko nyoro muiboli bibire okanyana ya otebire mandate ngintuna abaiboli we are supposed to discipline our children twama ko batiga race fair actually goturarete a generation etamu manyiti nyasai tabwati maadili kitabu ya Churches chapter 2 verse 9 gotabekeringa kinere ya igete igasaku gatoka getamu manyiti nyasai iboli ku bolingi kyarte gasaku gatoka getamu manyiti nyasai aba iboli bayeta asegete bagatiga abantu so naitwe aba iboli balba korali abana babo nga flower boy flower girl that you are misleading that child. Yeah, you are producing a irresponsible citizen. Mwana yecho kawa irresponsible child. Bariwa koreli abana babo. Mwana yo koreli ko uswa teke utere yoke ekubambukere. Ono bishop kerto korara kere ebiboke bitake Birane Chisukuru Jones G-Day school na G-boarding. Lakini kama itokora na kwani abana abakwenda G-Day ebara bangawana bakwana boarding ebara bangawo ekiagera ntonya ko boarding ani a day school ge ko imon abakwana boarding ebara bangawo discipline yabere ngawo nabe ere ngawo abana bari boarding abande bale babwate homesick bako ngatango twachire no ite kana le school we kase na a day school jana chi day school yitamu chaka were 14 weeks na wewe kakatwa na waandika 14 weeks yika break because of intensiveness ya masomo ya lengo wana wala se body kerokende na wao twara maiga gochaka ejo kore friend chamo amangana adolescent ni binde
peer pressure abana bari skuru mubwate bintu bicandete youths lakini ndio mwana oyo rureka bwana abakisumu ebarueteka mbarakono ne wigi mbarakono na matuka atane skuru bande skuru yaire yakiruna abana baranya na baba informed ase amangana itakora bana ne wigi no ni sane skuru gose neli abande bare na te batabwa character maadiri bare just destructive and on this wakanya opportunity to express their anger kero kende koruka ali bible bagaitaine mona abana bara adolescent gurge bara bible babo kanga situation here anya bible babo project differences mwana ko and school car stressed ngankali ndabiri boronge abantu barota gutaka none ke skuru yasi yekiru bacheka abantu barota ete bantu bamanya ikinso bachikora kira asenge situation ereka bano nabakonya mwana wero frustrated kuruka goso kire skuru atabwate bintu bitakera ndero byase skuru ebitabu no pocket money bintu otigiru anda skuru bano mwana iko skuru na karna sira mawaso mingi are depressed Panyoro opted to join criminal gang. Kwanza wakole bintu bita weneret. Igone bintu binge biko inform. Abana boche gusamba school. Osoko kole bintu bita weneret. Mbese sana bishop ono ntakite tora somo tubagara kitokwirana aturigirina abana toroje abana bitote bare chiri bibere school. Babere informed as obusali. Abebo bonsi bamagobe kume bona bono bakane osibaga jiskure igende ngaki konangane birengere byo ngaki minisede ge okiriri kyara tari bonsi oseben ngote abane cyata janjanyo turigeli enseme turu nayora robo sembu aona ki abe bonsi no bako be rumo sigoye ngore na torete tora nda sensa ministry kundo mwanju muri genda gutuma uchumbe yao anekara na kubona ayoroche biranya osibo ko bira na Chisukuru el discipline mago kina ose birengere byo mbiri bito me gwetira se namba ira se skin yao ngore na tore karo ngendere ko anyi birengere byo kuruskab Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi College ya Tenacious Harbor niyo igore timiranko yaye gucyese bari batagite kwegera ububwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Yuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate noti sano na ibere nabwo kubarikira yuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO kubwatekana nobonye bwito bwege kigetambe asense mu yibintu byo gutumika istima nigo ya enekigo buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower asirigurianse nasobwamo
nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply barei ya Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechize muchita naine dabugu tutarira ime yomo chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano nesato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi Jumuri kanora tutubwati hanane asomoroberi akarto kwana chisemi cheito imena isko ya gusiane ka tokubora nina aebno manjumuri roche Ebiranya Ase iboko Birane Ase Chisukuru ere keromo wasiri wichse professor chochi mawanya arde ka okwana bone iboke mbeta keri kwirana ekyara yaro kanuna abana ebwate freedom enene batigiru freedom ani obwato bosibole igoromone iboke bise kwirana na obira abakanyake nonye no bosari boli bakorana Chisukuru genda tutumera uchumbe yato taina ayo no roje na Ebiranya Birane genda tubwate sensa meli ye mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News digital wega senzo ya semeli ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News kota tweet na boto tweet @Ndizi TV News ekardo na bishop John Omangi kardo kwanda igoro ya masoma ito ime na isko ya gusi genda tubwate tomasusko goro Ase TV yao tomasusko goro Ase TV ya ekardo na kumurikira mangana amange igoro yegisem cheto ime na isko ya gusi bishop rito tara naso mutumoko ntwaborana lekero bosari bwa Birane Ase Chisukuru abayibuli bonsi bakoba in forward bade una bono akana besegete igende goroje abantu bali abasari bali batakere ko identified osebono mbiya abayibuli bonsi banyara kubekume kijiyata janjanye na wata chitata cha janyo ino musamo lengora ase abagusi na nsama na bo awakora egasi kubate ndenga corrective responsibility. Of course, abana mbagwati collective responsibility wala comrade power. Lakini abana bakirito chikubaligereria mbagwati capacity wala nyala ko bako reimpass basego rebuild Chisukuru ebasari. Abantu bagoba a burden na bayiboli. Abayiboli bana yako kaya corrective responsibility abayiboli bonds. But in future again the kwent kuligereriwa Chisukuru chindanjita aronya chia university bindonga CCTV uchunguzi yakoruwa kabantu bamanyekana mbara biba bausekandeza samangana hiyo babwende tabate personal responsibility wagaramie na of course na ande ngojo tore twarengera ringa Chisukuru cheto twagosoma abantu betu twagosoma ngobe kurikira insurance ngobe kurikira insurance against fire background n'ibintu bine anye chiko bekuru ngatanye ko insurance ya kani
ebintu nebi so amangana insurance kerogere Ministry of Education never net bone mitigate risk wetera insurance ebe nege koira nigwa them to as fees so serikali enyane ya kanere insurance as bintu nebi wechikoba egere umosigo yo orusigwe ase abaiboli igo tingo ya goteba nga just sineroro ekara abaiboli once bako lamp together batebinga bono akana tinga out they arrive ngo akabale kwerende period of quantity building eyo ba arrive at a figure lakini kerogena anda bora nyola abande niye bakonyora ine opportunity yakanyara kibase kurasa asabaibuli so nebintu bitakerko thoroughly investigated task force ebe kwekoligereria amangana ayo come up with proper protocol to correspond as ebintu kabine ko board of management usabantu kezo bayikaranza ba decide amangana atari regulated Bimon Bishop Cardona Kenya Choir Kapsanara Bishop Boli Boli Rika Patron and Bishop Morning Bodi Tangan Bishop in the Old Testament kings were to seek from the properties Gibraltar how God is saying about their leadership. Now if religious leaders take sides politically, then where are the kings going to seek advice from? They are then as a mumengoro, then a jiking a jirachari yabasemi, korwase ababani, Burkina leader, Ngaivano leader shows you seen a religious about take sides political, Nakiran Muranelli, Abu Oyong Sim, Muranelli Abuna, Ekanisa, Nioya politically, Yaire side, I was a part of the no erasic Bunikans. Ekara sabe below because I'm from the context. The context scripture to what was it? For example, all leadership come from God. In the New Testament they were one. Old Testament, not all leadership come from God. All the Baroro to a wicked in Tukavana, Navana, and to a King Saul. In a Saul, the South. Let us have a king, so to make an chinde. Ekanisa, Neo Kora, not a prophetic roar. I think kanisa ya tigiro play prophetic role. Oise kubwa historia ya Kenya as bintu biko wa Kenya kanisa ya call government into order in many issues. Ekarejwa what extremism ya one man party democracy in Kenya who called for multi-party is the church, particularly Anglican Church of Kenya. Bishop Okuru, Alexander Muga, Githari, Manase Suria, tukajo enjoy wakajoin ndani, ndingi mwanazeki wakajoin ndani. So that was a prophetic roar. Ekanisa, for example, ekara politics, political divide, chigo wa kamaliyo, go divide a country, my wood ekanisa kwananga, enjeramu kambe ngo divide a country. So still the church, before governments came, the church was there. Na ndina to go pray the prophetic role. However, tualire obokongu Kenya and in Africa ekera tuanyolire emerging or mushrooming churches and self-appointed bishops and pastors. Mondako imokarero mambi kwa wawere pastor awere bishop one statement yako issue on behalf of the church. What one church. Okay. Like following semba were patatu lakini yama ko blanketed na bona ne kanisa. Na bona obachoro bwa era tu arabantu
bagosaba kabisa abandi basabira Ruto in the morning bande banayo toroje ogikaba president Nyasao tebire naye in the afternoon anu abarasiraira badane Nyasao tebire naye. Those are the ones who are becoming a disgrace to the church. Lakini bono ekanisa ya take sides asema politically korenga na bishop. Terate. Lakini mbaro bande abagwadana mbaro abalie abatuambu. Abatuambaro bono ngaki nabutura enda iskake sartoro kwa najisema lakini nakibono monto yo otara usinde kanisa gose abali baiskali ngibana gorama ibuna umuntu yo no motuambu. Nkora arande ebintu binge bigokoreka as abantu abana n'abapastor nabo komanya chikanisa chire chindonge ne gitari chindonge chikanisa chiro chire regulated chira answerable to somebody or somewhere. For example, for example Catholic Church. A bishop of Catholic Church that will issue a statement from nowhere. They have a Catholic conference of Catholic bishops. All right, Anglican. Though quite again, so without thorough reflection and facts. Okay. One about one. They were the NCCK. All right, umbrella churches. Those are the controls. Chicken is in church. Tawa the body and dance. Na church. Na Romanyana na Romachaki na Ndekia Kwana. Kiama go present the bandota ma cancer. Pada cancer ya kori ya tebe. Nara na boli gan kieko gera. Mota advice usi cancer ta advice politicians ba and bali kichikura. Inde kerba buire ba ma go cha okorwa masab. Mamanyete yende ngiyako era abana siasa bacha seconds yende ketani tubantu kwebo ngiyako era bara bacha se seconds one abakore seconds no ngonyora captive audience abantu bari already assembled. Okay, nacho boya kereko oje we akera ego gora lakini mwenyore nga Anglican Church ntu apane tia bana siasa kwa na siasa sekanisa ande msimamo ibadu na wakati na bori it was the Anglican Church kuitera sumu wa bishop wa Sapit hapo tu consult pamoja na bishop wa ACK Kenya tukakana nganduta kitu na siasa round ye oje kwa siasa ase chipuru pit yange kanja ta tumonde winga mwawara pa wa siasa inange kanja so idirigere toro na turanya kiri bugende yato mako de bishop bantu na senkwana yito ina nyasi mioto mato ariko bole mabole urende karate ya Old Testament ko ya Kings na bare ko siki amangana cross prophet igorende tuere sina kwara kwande bantu na nsemeria masomo omore bole CPC akionyoroje bishop ko kaboni gekarto jumugwasire raote abuna abagajire birasi na ande usukire ko kibosyo amurobero CPC na kwanete amatukan maega kolenge na kwanira asigete titorayo manyabuya ochire serikali atakete gose wana dawe serikali wadate CPC ewe implemented ya chakire lakini ndio kwa binga na njayo mo watu mwana ule CPC ebintu nebinge bireime asa CPC baka documenting ano yale kitangani wana na njairo ndono moiboli inkare kwa majiko wa mwalimu. Alright, najitin somere tumanga education ikere magarawa amana agocha atakete mo unkole bintu kete nere najitin mwalimu. So ekikiama kwegolinga oiba not lana de kindo mwalimu moiboli nta achete school matinda konyo omwana. That's number one. Alafu CBC what the demands ebintu tokogora gochyo nebyo gokumi week after week koragento gete number 3 assessment ya bana jota meet expectation exceeding expectation beyond expectation
ama toke aye otoche kuyanyore kero mwana ikiruse class grade 6 now nande agendere gochigosi lakini abaibole bange bano bachikoba disappointed kera ikire the last class omwana naria kero kenda agwe ostaita uneta kera so asabwende tokoso ase njota anya kuma ko monitor kuruma ya gutira ma progress yae omwana oyikire ari angori ojire kugwera ara matemo so ero oza kwano magusinya kyo mokonya ikia chendo ndo jase CPs bono ngiege serikali takere okora indo muroberio yobe buya kabisa nona abeburi baisana kibuna no muroberio CPC opwenere CPC ntubwate role to pray una baiburi kuka to make sure mwana ojire school twamugurire uniform twakanire school fees amangana yo kwiranira guna ndo chakato chiko somia bana baiburi bange bande mbarasoma banyara ku assist abana CPS abari bari school na bungolengelo ba training on teaching on education and ba kole CPC curriculum basomia abana school grading ne wanda derigeriwe because anyego gukora igyo kono n'abantu baminyoka ase amaminyoko aminyoka gera nyore price tekibona kere rusiri gatia otamanye tinkyo gendete ko kora bakoche ko yeta ka mali abana baita bange bagotwara motivation tiama te mabe gatia result chasoka jiregirated adi kiro mutako manga ya berete mbiye mano keronan kula gyo SMS wetera se fan page yane ni ondo engineer mukaya thana tigibiro Ebiranya Birane Ase Chisukuru na abaiboli goikatubwaterane elikwena kire Ebiranya ebyo byiranire Lydia mukaya aute abuna Ebiranya na Birana buna muiboli tabwatyo moyebo konyo mwana we na beko babusa ekiagera na benka busa ego baibutiga barachaka ko bunsa abana babitabye kuruka erikana mukaya nera aute abuna Ebiranya tigabirane korende aborokia na barabumbale bago itabana no embusa mbairanirwe Ebiranya irinde masomo asarike Kevin Nyakundi agote abuna ogikatura amanya egente getagani kyagarate Ebiranya bikarusigwa Chisukuru ekatu amanyire igo nande karabigo chikuirana egento kirikiagarate bikaruororo ngigera chikoba gochibosyo oine na bagote ne ndungiri kyagarate Ebiranya bikarusigwa anene ngagirite amachiko naragarate Ebiranya bikarusigwa nande bikoirana kolengana na kefo ande na bibintu birachiko turubana asinsido ya Kenya omutuli Vincent awatana bwakirbiya nonde ime yumurobeli Ebiranya birobitiga Birane ekyagera twarodire obwenenu Birane Ase Chisukuru Sapron mukaya akoboliga twarodire na nonye na abana no muiboli nigo agosiro mwana wano na kira koredi gozo ekiranya na keirana ngora dole na abana na baitwa abaiboli mbali gwanja oinera korda bebirengere byana mbali gwanja Sami mukaya Sami mochoge agote abuna nje narorire ekariboko no embono abana kwa kwade iboko korende change teyo agote arenda ko nena kabate na abana ngo itubaka Chisukuru jinda kini change teyo Josephat Josephat okyoga agote abuna nje ndoche Ebiranya tigabirane korende goika esereka nande bekemero beringa kibiranya ebyo bigokoru Ase Chisukuru onyego mukaya abate ana bwakirbiya imeyandisi binonde Ebiranya birobitiga Birane korende abaiboli abange na aroriro omwana omwali mukago ito omwana abaiboli basaba kibese nabonera ate abino korene kero omwana karibwa kwa abaiboli baate nabono anyorera singoiro munte kambero ende anyorera kibese kurwa sense mbiyona kero manda tumo ujumbe yene nekatwa babona mwasiri we sempre bacho magwana ate Ebiranya Birane Ase Chisukuru ayebino muiboli gosiroro murubine Ebiranya bise kwera Ase Chisukuru discipline gere mukerere ikoro asenseto ya Kenya kendo tumo ujumbe yao kwetera sina mbira siskini ya kero ndo tuwate sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News mana tora subscribe ka sense ya YouTube subscribe obeke notification ya kero murubine yo chakire kwa mayuno murubine chakire kuro Ndizi TV ne robwan sumo usi bishop apara imba chore tu akura sabocholi bwaru twakorete abane gotiani bale asibiro kubyo bugabana aba msingo sabarobisi aba bunge sabarobisi apara ya bachore tu
kurumaiga dwarre na bande mbare batasira masomo buyano ne sipasa ya county ngakia roje na abajore tu ngai batakire bachakire anaso kumukchise migoro ane chiri developed mtani biyamana saba Kenya ndio twagusia soko chora twakora matukama gana tebetenga kare tojo korbo chori wa 2022 to are checklist kurigera ni ngambanduki to kuira ni obisi na ne bare ogana to kosokibwa abande mbasokibwa na abande mbaba retained na ndomanyete chi ministry kiri developed for Chansa as a county health education ndo chimali chi ministry ange sitayo kiri developed agriculture ne binde ono ndomanyete as chibesa na chipasa ya chigotoka asa aba MP kerokendo aba MCA bagwate into bekabana tukokonya amasomo lakini twarolire ase myake menge mona igagusi transparency ase puzzles abadoko ngachi million chia ruru ase county government kuji ase GMC na ba MP na ba MP ba warwa bera bangaini babekire abantu e committee iri ko manage CDR mona konya na abantu bari bare yes kuchiasa tale abantu bakurigere linga inke abantu bakukasi committee chinyinge cyaba MP na asa ba governors bari go ka psycho funds atari ko materika pa the yes igo chipasel tuta tukwege na abantu abachori bonu bichobis eben koirole tuwe gochyo gachorwa eben no muya wa chiroro abantu gaiga masinani igo basemeretinga CDF ne ikere intended recipient mara wange terigo ikera bali bale bagwena to kokon babatakire gwe nyare tane ro kwa gwe pasel lakini batenya ti batigarte ko bari ali singenye babwati network na connection aswel batene te parcel igaba MP baito na ba MCA ba parcel nigo toko sawanga se miake 5 tobe transparent ase amangana education namba ibere abalimu bagwana te kolikwa bale bagwana te kolikwa ba CPC ine error ye count baban to kuliko permanent and pension abantu baban to kuliko in contract sige joga gagusi tubata bana abange bakurire chi university ne college bakorita mangane education lakini bale sika juicy tuwe abalimu kuliko bara kinese ko yanda last year sio kanyora abalimu bakuliko na ba 2013 gotira ndika omonto 2022 akuliko onyo ko university one onyo bakale backlog ya 2013 na evolution ya chita agere create employment opportunity oda to on there being abantu bakorete early child education in ya Kisii County Nyamira obale too many kose abalimu barabange chi nursery school chiro chibwata no baichire mbake garata account yetarika abandi mbaba ganaro lakini ona serikali itaraamua kulika wali ne itaraamua kulika ba nduwa the ratio ya teacher to child ratio ine nelmet as at now audit so korwa abali mumbaisai anyete baisai ni nande bale kabatu bati gas nega national government kwa allocate funds as era ini ya education ngiga kogera patali kulika abali kujite twara I'm not sure ngora yuto nande nga academia mwako elire chikaunti kuje chikaunti jinde njiri chikwira ne chibesa as national treasury cheirani Kita korre de mirum. Igo ngaki. Ngaki. Igo nje wa de gasi aro kora. Nje wa de gasi ro kora. Igo ekare county kone nje besa se
national treasury nga chibesa mwada baka tuatumira bakajatigaire ige minute nga ama itachi account almet 100% bakajaira so abantu tiga tabe genuine as chiobis to derive ibinde tu promise naende Luisi kuligera ribona iga na chikura chiagetu slowly mara abana Kenya n'abantu bagusi kwanza bari kuligera ringa did you deliver what you promised anya gwa deliver tunakutoa na sisi na as a Nigerian bishop na Anglican church I will continue educating my Christians igele abantu acha robis ebintu iribate bete ba implement anya bara implement ikiagerate anba gwena to gochoro asina do te abigoro yeji abantu bari bawo jabachora abanda abanyande ngebe nyalite na babe kuji banyaji pasari na kyo mojando liora ere no nsi no basari mochumbe na kyo mojando liora ere bishop ekiaro muntako yaje go ikeru nera egu pasari takirgo emorengete na kirango tebanga ngakine na kwanete nga ebi institution ni jirara jire trusted moise ko research in Kenya confidence ya Kenyans on institutions o konyora abona iga abantu ate institution ba genete is the church KDF kutimboka chinambe jirang banyete bono ekanisa I think nabo constituency development CDF maybe the via puzzle bakuligira kwara work with the church how to work with the church because ekanisa intune kanisa ngora artorechi puzzle through NCCK na oizo ko jase record ye to chi puzzle to korwa through NCCK actually niyo konyora niyo to korwa asa bantu bali really need go jarnara by services narangerigwa as a fetting ya parcels KCB equity na karangora abo abato ko make sure ko twandu akase ground to are need child to recommend oewa lakini ichi parcel ejinde nabangora chanda nanyora chi amaruga na sign in office for needy children and CDF lakini doje twanyora feedback ngabanyora koseti bakora tibanyora so there needs to be work between the church na office yomo bugo se yomo MC na wa chief ko genuine to recommend abantu bare batakero bokoin aborkiwa bayira ni skuru asetamu inka asuko mnyokani monoka roje afadi mumbai saine ase workload ye egeke because magwa na tete buna amatemu ani ajo koreka buna robredi roja ba mumbai saine bisho bara kole mireme ya sense to yakanya use serikali takere mente bono ekorto kuriri tiesi to ratiga mangana account ya acid akere to kurgerelia abari membe bwate gasi nyinge bono bachi gokora mono muna abana baba isiko biko ba just program bara gusimba ikere esira pass sinja matem I don't know matem ndia go just settle pero kenda settle tiku amatuka etire ba yenetenga at school itakuwa imekava hiyo sira pass igabari membe bwate gasi nyinge lakini ninde board chairman ni school in Kenya asi school ya balimu baborete sana na bononyora twalikira balimu ba POM sera nakwana chinsakete maeganga enchera TSC ekolika abali nebwenera takaba question ringa ngai abokongu waberete a backlog ya employment eiranete maega up to 2013-2014 na the same government toganrete go train teachers kabanu ba 2015 16 17 18 19 20 21 22 agora the university agora education abale isiko emyaka erenga anga ikomi batarali
abandi bandete ko somera ubwalimu tote tie baratene ni bano gosome bwalimu baralika aba bakole bara absorbers bara suspend training of teachers baralika abalisco mbia mano bisho ka rutenda tanyo kwana te ara somana ni SMS virisa to gwetera senseme igatorarana nara kuruna masion songo te ne biranya birode Birane School korende abana baraba abera benenu kubatikana nenkaki eyega masio bara adana buna mwana tarasa mitabikuru nyomba na ende school akwike bogo na benga bosa Gideon nera adana Biranya Birane korende serikali tigebe kimerobeli ya bene korana no mubuli kya konyeka mubuli tabu atingaki agosemi umwana we ikyani gago jikorigi mugati okeralitiko iride girino kwana saline mora atana inje ni gongo de Biranya tiga Birane kyagere kartu itetu na ibito konyete bakabono tubwate ekibago mbuye mono keromane tutuma uchumbe chino gocha ase studio nara nero kurkuna naro likaga kerondoje ya charara kininkorigere linde chiachara de kininkorigere linde nkotebie nchirichieji nara nero kurkuna Petrus Mokeira atana bishopu no imo kwanda jisemi gaki mobolingo ingekogera jisegi cia nyomba cia kinire toroja abantu bakariguitana na abana bagoita abayiboli babo bishopu nero nabo koranye kwandake agatana gender based violence yejoire entoro jena no eno muragite korukisumu ali na itetengina olengo mwalimu gender based yejoire nabo kora robo semia kigera na masomo tobwatake ingekogera ebinde bya gender based yejoire no na segusigo sasenze to Kenya isegi cia nyomba gender based violence yejoire ase vitunu wetu ya kusina Kenya ase ngenjo the world is morphing yani cultural value to abwate na abagusiye kandi bakale kya change ase ngenjo mo post total modernism toche information age wana abantu bansire gutwara issues of human rights chitalenge in African philosophy bono omakonyoranga abantu bagwate ibintu bigo distress bikogera ibintu bine byaba for example abasacha bagusi ni gotwa twara sogote bunga musacha daikorera musacha daikorera no twara mechando kiranero nkore awe pambana kia wanaume okay wandu kwanya basacha bange baumiete ase chinyomba chiabo lakini babwati asbako umora manganai unlike wangina okonyora sibale baikaranste babako poda atuana na bashe bintu bakalete abawo de namara ko mwaka nangikora ayegarto na tingo de osemungina na eterete anya ko paeli bintu ebyo ono umusachi kwanyora olipukire okalire bintu bitako bitiki that's number 1 number 2 pia amangana ya ase ndoa ase chinya nyomo bintu ne binge sana bigosalia mangana finances mistrust in-laws amangana mange expectation ni nango bana biko wange binzange nane bintu ito birigire nanda somoro birigete torore nanga kitoko konya bantu bidasinga ya beire na marua konywa drugs ibintu bya changire bya gender based violence igo yento kera konye mono ibintu biranense n'abantu babe empowered education neza keire capacity building abantu bapo out bakuwa n'ibintu communication egere byako biko reduce counseling the pastoral counseling squeeze abantu abange ngai bakugenda for counseling matuka kale bantu bawate asibagachire bantu bagachire for pastoral counseling ase chikanisa bantu bagenda professional counseling ibintu binebi squeeze mbio sikike mandata akale ibintu bya wechago individualistic society ya lenge in the west ibintu to karabana yo ma the west bya lengo bona bya ikira Africa bana ndo Africa to be embraced
na kiathoretere sida chinyinge bona kero bisho turi getu chiko kondo je birbito ngwara bire family taigwana ini gose amete taigwana ne konyoro mwibori mosaja no mukungwe bako itana bwa gose ngobokia ngwirire no mwana ta okora beno na se school. Yes. Abana duat kado sama psychologist na go piachet. And duat stages of human development. Abana na bago develop. Gutira. Kujakira 0 to around 11 abana bako buate bintu birwakora bigenderete. Na kina chiko ndengana ibintu biri aroche between emyaka 11 which is to 0 abire biya asale era bengo byarrekana bono mambi nibiko bebiye bonere bire fresh so abayibule karba koleta gisegi cyabanye kurwana asabana uri komanyenge ibintu ebyo bigo impact umwana mono psychologically senje birange yabana to form biko cemented yoro biko permanent na chako mugaka na wakoranga tata na chandu mama ngo basumbu abire bono na even in future igoti abire to teme to tike kora ta gisege cheto sitting room asaban yes mina biamono bishop bona kardo korera kerdo kwa negoro Ebiranya Birane Ase Birane Chisukuru banjumba to mibirenga ingota gergo discipline umwana to tebo umwana na bwata aban abayibodi baye bonsi na rokonyora ore totovan na rokonyora ore bashovan lakini na rokonyora obwata abayibodi bonsi ingota gergo bono discipline umwana oyo ise osengina bonsi asenka abayibodi bonsi bwana to discipline. Monorende in African and in human nature, Mondoko Nyoro Monk or now one chinga kinyinge no mogina. Because Naroko Molea to breastfeed to chinga kinyinge, Narolena, Navana, especially in Africa. But in the West, it's 50-50. Palu get the table, one from this town, and she's a get in Africa. It's a cultural issue. Abano Rivarava catching a jinga varena. So, I introduce some discipline, no more a cargo or a farm. Farm, Dago, akiwaita abana bana dago farm owe kachinguru karwa discipline ndwama ko ikaransi baba tebi to atwa ba biranye tali to bange endo mwakora neke na kitwango koreka bishi mwemono bishop bonta to ro sembo abo mwele na kato kwa ndego yisemi mangana mangito kwa rakita to ro sembo abo mwele kadori to ko rachinza jito chaptokire wataker monta kerera sabana baito na saatu seni na barabu Ibiria wata banga abana ni bange mishale asoko boko goito ya kama mishale musale nende kego chongo na jaba directed ya society kerase guchi iga abana bokarwana sama bokaito tigato bachonge egera abana baita bamura babene mete esimekira abana baita baiseke babuna chisiro kirase a palace na tubwate chi mountain of influence kira influence abana aba asenjere ndonge influence intangani ne familia nka influence ya kabere ni church influence ya gatatu ni learning institution ina bi maiga ya gatatu na pillars of influence kora tumye ko influence abana baito baba abana abaya bale grounded omwana ule balanced no yokinete bokemoiko batringara Nyasaye ukinire buyabo kemobere na buyakiri bina ramo bwera Nyasaye na mwanya bantu tiato tema sana tutime chipire cha maiga ya tatu korosia abana baito egera to sokie ikiare kireki yakera konyense ete ya Kenya ne county ya Gusii na boigo kera onchole omuchio Mbemano bishop wa sobo semi ubuyo kwa rude asomoro video tu akwanira mangana mangi goro yigisemi jeito imena izme na isko ya Gusii na wanju mulingo wakera mbemana kero kwera libali ya ulia bana kuliro murobelio kero kwa karo kwera chinga kyabona kyabana kwa tuma SMS ujaze studio wa sawa sensemeri mitandao nyora na boka na utopati ya sensemeri ya mitandao merobelito ya Ndizi TV kari TV ito niyo kole mermo chinsa emerongi beri na inye terikolima erano eredio ka erinde ya kole trobo semi ya gusonsolera gocha sole ekiagera enere mermo to kara
station yetu ya Ndizi TV ne robon somosi ko tena enda kuri Ndizi TV ne robon somosi nyore na bako na sense mere mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sense mere YouTube na bako tonyora Ndizi TV News oko nya chinga kina bako to tweet @Ndizi TV News wega sense mere YouTube na bako subscribe na turai korro kosobe ke notification ngoto kardo ja grumrobelio to wakwanyora senjira ya beni go twaringina sara nyarankontita sumrobelio yo kara to akwanire amange bishop itatu tara bishop Omangi John Olino manko Ase kanisa ya Anglican Church of Kenya asomo chokisi orosagi rwa Nyanza igo to akwanira amange na to wakerambia mono ikiagana kwanyora libako ba imeyo mrobelio yo oyo ninka sense mere ndi studio nchon kebati wana kibna mari ogini chibicha go jira senjira ya bene eriane Brighton Makolin ko sabera onyara go twaro bulio be mi Ndizi TV ne robonso mugusi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Reya Chinigikero Kyomugusi Nomurobrio Wegekoro Kyomugusi Oyore nekirenga Kyogukomanya Chimbwe Kyomugusi Chinencho Chinsoni Amunoboroso Womanyagetinga Yoba komanyi Nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mwakabachegesa mwakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanda ari nyumba mwanyase ba karansite nyara bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino Umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ije chingekero cy'omugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kindoke moiwe Enkoro y'omuntu nige gonchoka na kubigintekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwabetobo asegosor yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na amurikiriza cyaro to gubuli mubwane mungatira singe Mbaka- to minzo nate mama bakachante bigose buri musomi n'uyo minto njengo ta utinde muntu utabwate manyinga atata nigo gwatananika kwarorekanire
eye magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana bali tingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda alikiri ndano aki none siringisana juri yakonyora njia jikoreye ndogaki akingwandarire tabiyo kwararite mubegaki umuntu none kikwaragerete kakegero kwakwete akikwaragirete abana baitanagaki mumurumu abochondo nyangao nigesoirime nagusege utaigwana amate yochondo iyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegera umwana omusomi na nero ma eto bwate chibesa vuya kabisa tari mo bwate chibesa paka inungu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte bimasimo inungu bwate chibesa musomera nda yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi chia maragoba eliubwe manye ninkigeo chia gukorekana ase amateye Kiremambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa ikomi ibere chia mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ritukuliao ase obwansu tumere na manga koraganire ritukulia igoro nabo tukobogima konde bone mambia ni oto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriya intura gotika maiga imana tuno to ko vitamdi gete vitamin D